Maître Gisagara Richard ndabashuhuje uri i Paris mu Bufaransa, ukaba umwe mu bagize urugaga rw'abunganizi rwa Paris, ukaba kandi ugize n'urugaga rw'abunganizi rwa Kigali mu Rwanda. Muri iyi minsi turimo twibuka ku nshuro ya 24 Jenoside yakorewe Abatutsi, haje no kuba hari urubanza rw'abaregwa kuba baragize uruhare muri iyo jenoside nka Ngenzi na Barahira bazongera baburane mu bujurire aho mu Bufaransa. Mwe nk'abunganira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, uru rubanza murutezeho iki? Mwiriho namwe Karirima, ndabashimiye kuba mwantumiye ko tuganira muri iyi minsi twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, bikaba bihuriranye n'urwo rubanza rw'ubujurire rwa Ngenzi na Barahira. Mu rubanza rwa mbere, Ngenzi na Barahira ntibahwemye guhakana yuko nta ruhare bigeze bagira muri jenoside yakorewe Kabarondo nk'uko yakorerwaga ahandi hose mu Rwanda, ndetse Barahira n'ubwo bwose atigeze yemera ngo abivuge ku mugaragaro, agasa naho ahakana ko nta jenoside yabaye, ko byabaye bitari jenoside cyangwa se umugambi uriho wo kumara Abatutsi. Icyo dutegereje rero ni uko mu rukiko rw'ubujurire ruzongera mbere d'abord rukabanza rukibutsa neza yuko nta gishidikanywa cy'uko habaye jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, rukongera rukemeza ko Ngenzi na Barahira bagize uruhare mu bwicanyi bwabereye Kabarondo, kongera kandi rukabahanisha igihano cya burundu nk'uko urukiko rwa mbere rwari rwabikoze. Muri uru rubanza rw'ubujurire, Ngenzi na Barahira bahinduye abavoka babunganiraga bwa mbere sibo bakiri kubunganira, ubu bafasha abandi. Ntabwo tuzi rero niba muri bujurire bazakomeza bakagira umurongo umwe wo kwisobanura, niba bazakomeza bagahakana burundu ibyaha nk'uko babikoze bwa mbere, cyangwa se niba bazashigira undi murongo wo kwisobanura bazafata. Ubwo tukaba dutegereje kumenya icyo abavoka bashyashya bafashe bazazana gishyashya mu rukiko. Ibyo ari byo byose, twebwe nk'ababuranira abakoreye ibyaha, uruhare rwacu ni ukugaragaza yuko bagize uruhare rukomeye, ko bari abayobozi bakaba barayoboye abakoze ibyo byaha. Tukaba dusaba rero yuko urukiko rw'ubujurire rwakomeza rukabahamya icyaha kandi rukabahanisha igifungo cya burundu nk'uko urwa mbere rwabikoze. Ikindi kandi dusaka ko urukiko rw'ubujurire rwakwemeza, bikaba ari no mpamvu natwe twajuriye, ntabwo ari Ngenzi na Barahira bajuriye gusa, natwe ababuranira abakoreye ibyaha natwe twarajuriye. Twajuriye kubera yuko urukiko rwa mbere rutigeze rushyiraho indishyi zakombye guhabwa abakoreye icyaha. Tukaba dusaba rero yuko mu rukiko, nacyo tuzakora mu rukiko rw'ubujurire, ni uko urukiko rw'ubujurire rwagena indishyi, rugashyiraho indishyi z'akababaro abakoreye ibyaha bagomba guhabwa. Kikaba ari kimwe rero mu byo tutezeho cyane urukiko rw'ubujurire. Urukiko rwa mbere yego rwabemeje icyaha, ariko ntabwo rwashyizeho izo ndishyi. Tukaba twifuza ko mu bujurire izo ndishyi zashyirwaho, umubare wazo ukagerwa, noneho abakorewe icyaha bakazihabwa. Maître Gisagara, nyuma y'ikatirwa rya Simbikangwa n'iburanisha rya Ngenzi na Barahira, murabona twakwemeza ko ibintu biri guhinduka mu bucamanza bw'Ubufaransa ku bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi? Hari icyahindutse. Hari abantu bari kuburanishwa, ubucamanza busa naho bwashyizemo akabaraga mu kuburanisha abakurikiranyweho uruhare baba baragize muri jenoside, ariko turabona kugera ubu ngubu ubucamanza bukomeza kugenda bigura intege. Tukaba rero tutaterera agati mu ryinyo ngo tuvuge ngo ibintu byagiye mu buryo, ngo ibintu birakorwa neza. Yego intambwe yaratewe, ariko ibintu hacyari byinshi byo gukora. Leta y'Ubufaransa yakagombye kongeramo ingufu kugira ngo imanza zihute, amadosiye yose ari gukorerwa iperereza arangire, noneho abo bantu bakurikiranywe bashyikirizwa inkiko zifata ibyemezo.
ni ngombwa rero ko dukomeza gushyiraho umuhate nk'abanyamategeko cyangwa se abagize sosiyete sivile kugira ngo twumvishe leta y'Ubufaransa ko yakagombye gukora ibigomba kugira ngo imanza za jenoside zikomeze zikorwe, abakurikiranywe bose abenshi muri bo babashe gushyikirizwa inkiko. Ntabwo ntibitubuza gushima ibyakozwe, hariho ibigaragara nk'ubu ngubu uru rubanza rugiye kubaho rufite budget nini kubera yuko rusaba kwitegura, rusaba amatike y'indege y'abantu bava mu Rwanda, rusaba kumobiriza abacamanza, rusaba kumobiriza abantu benshi. Hari effort yakozwe, byo ntabwo umuntu yabihakana, ariko rero haracyari byinshi byo gukorwa. Tugomba rero gukomeza gushyiraho umuhate kugira ngo leta ikore ibikenewe byose izo manza zibashe kwihuta. Ukuza ku butegetsi kwa Perezida Macron hari icyo byaba byarahinduye ku kibazo kijyanye no kwemera uruhare Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi, nk'amwe mu birebera hafi? Ukuza ku butegetsi kwa Perezida Macron kwateye icyizere, ariko kugera kuri uyu munota amaso aracyari mu kirere. Dutegereje kubona ko ari igikorwa yakora kifatika, kuko kugera kuri ubu ntacyo turabona. Disikuru ivugwa yarahindutse, bikaba ari byo nyine bituma icyizere kiza. Ikindi gitera icyizere ni ukubera yuko yaba ari Perezida Emmanuel Macron cyangwa se abandi bategetsi, abenshi muri bo ntaho bahuriye n'ubutegetsi bwa Perezida François Mitterrand wari uriho ku gihe cya jenoside. Bikaba bituma rero dutekereza yuko hari igishobora guhinduka, ariko kugera kuri uyu munota ntacyo navuga kigaragara cyaba cyemeza yuko ibintu bigiye kujya mu buryo concretement. nta Maître Gisagara, ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye mukatubwira ibijyanye n'ubu bujurire. Nizeye yuko tuzakomeza kuganira na nyuma yaho tukamenya ibyavuyemo. Umugoroba mwiza. Nanjye ndabashimiye Karirima, iki kiganiro mwifuje ko tugirana muri ibi bihe. Ubwo igihe cyose mwifuje ko twagira icyo tubamenyesha kuko urubanza ruzagenda rukomeza, ubwo twakomeza tukaganira.